brutalnu kao košarku najbolji i igrač. definitivno je igrač koji će ove sezone dodatno porasti u hijerarhiji Partizana. Eto. Pa da, sve je odlično rečeno. Prije svega moram da se složim sa tim što su rekli Srđan i Vujaka, ali isto moram da dodam da Partizan pored jednog playmakera, ne mogu reći čistog playmakera, ali jednog playmakera sa odličnim pregledom igre kao i odličnim, recimo tu ću navesti kasnije, čitanjem 2 na 2 igre, nešto što je oskudijevalo prošle sezone gdje Panter se razvio kao neko ko najbolji čita tu 2 na 2 igru pa ganja rolera ili ima hemiju sa kornerom, sad je dobio Doužera. I Doužer je, pa mislim da smo mi odradili tu pripremu Doužera jako dobro. To je igrač imate na kanalu, stavit ćemo vam ovdje u komentar. To je jedan igrač koji je potpuno atipičan playmaker, a opet je više playmaker nego Dante Exum u smislu kreiranja i postavke napada. Mislim da playmaker kao playmaker ne treba Partizanu prije svega iz glavnog i osnovnog razloga, to je da se pravi gužva na tim bekovskim pozicijama. Na tim bekovskim pozicijama već postoje igrači ponitka koji će igrati na tim bekovskim pozicijama, to je sigurno. Naravno igraće i krilo i dvojku, vjerovatno će u nekim postavkama igrati i četvorku, pošto smo u završnici ovog meča mogli vidjeti Nanelija na 4, tu sigurno da ćemo vidjeti ponitku na 4. Kao takav, on će imati veliku primjenu kao i sam Doužer što ima. Doužera smo mogli vidjeti od početka sezone u raznim ulogama, ulozi point forwarda, ulozi dvojke, trojke. Danas smo ga vidjeli primarno i najviše na kecu, ali ja mislim da mu je ta uloga najbolje legla. Jednostavno igrač koji ima smisla za čitanje tih katova, na primjer što se meni jako svidjelo u njegovoj igri, prozvao je Floppy i iz Floppya Naneli je napravio tip otkrivanja gdje je u stvari zalomio, krenuo na izlaznu kretnju i zalomio nazad u reket, što je Doužer odlično pročitao timing pasa, bio na nivou najboljeg playmakera u Evropi, ako tako mogu da kažem, i mislim da je to treba da radi i na osnovu toga treba da se gradi neka igra. Isto mislim da to posjeduje Mateuš Ponitka, ali konkretno njemu treba neko vrijeme da se oporavio te povrede da bi se vratio na svoj maksimalan nivo, jer zaista u posljednjih nekoliko mečeva nije ličio na sebe, prije svega energetski i očigledno je da ga je to mučilo. Sada da li povreda ozbiljnije prirode, lakše prirode, vidit ćemo. Eto, to što se tiče playmakera, isto htio sam da dodam da Partizan ima veliki broj sekundarnih kreatora. Vidjeli smo u prvom poluvremenu kada se Partizan vratio 3 odlična vezana kick-outa Franka Kaminskog, koji je dobio mismatch, prepoznao taj stack the paint Barcelone, gdje doslovno se bira ko će ostati sam na šutu za 3 poena. Prvi put je ostao Ledej, drugi put, ako se ne varam, je ostao Uroš Trifunović i jednom je ostao Aleksa. Mislim da je samo Aleksa pogodio od njih trojice, ali tu je odlična opcija da se izgradi otvoren šut za 3 poena, pogotovo to kada se lopta spusti, sačeka se reakcija odbrane, izbaci se kick out. Isto je Kaminski imao jedan pas kada je bio udvojen, nažalost nije prošao, ali je izvukao 2 bacanja iz toga. Po meni Kaminski i Doužer su danas sa tim, ne danas, nego sa mečom protiv Barcelone pokazali da mogu jako puno. Ok, ograničena je bila minutaža, Kaminski jeste počeo nešto sporije defanzivno, ali kako je meč odmicao, Kaminski je sve hvatao veći kako se zove, veći rećemo defanzivni momentu. Da ne kažem da je u 2 minute na parketu, u prve 2 minute na parketu uhvatio 4 skoka. I sa njim na terenu skok je bio prilično stabilan. Defanzivno on je neko, rekao sam, ko ima čustinu, ima snagu da bude taj low post defanzivac, ali nije neko ko će biti shot blocker. Napravio je onu jednu nesportsku koja je po meni bio čist primjer nesportski
ali sve u svemu odigrao je, pa slobodno rečeno, korektno. Mislim da pored njega ima i Ledej koji isto itekako zna da kreira, može da kreira, opet primarno mu je onaj njegov šut, ali zna da izbaci pas, Naneli izvanredan na toj low post kreaciji, Smailagić je počeo jako fino da čita taj short roll, isto neko kao sekundarni kreator može da napravi puno problema. Koprivica nešto više rola u dubinu, ali mislim da ima može sa onom visinom da bude jako dobar short roll kreator. Ako ništa, jako agresivan na tom rolanju u dubinu i to mi se jako sviđa. To je jedan od napredaka u njegovoj igri, ta odlučnost i agresivnost. Ja mislim da mu je to falilo sve ove sezone, bez obzira na to koliko je, ajde rećemo, ofanzivno ograničen. To su sve neke dobre stvari koje smo vidjeli u Partizanovoj igri i ok, fali hemija, neki igrači trebaju da iskristališu svoju ulogu, trebaju da se naviknu prije svega na evropski način igranja košarke, ali eto, ova brzina adaptacije Kaminskog i Dužera meni recimo obećava. Da će konstantno biti dobri, ali na ovom meču se konkretno vidjela reakcija njih dvojice, ajde rećemo kao pojačanja. I u tome se slažem i sa Vujakom i sa Srđanom da Partizanu i Željko Obradović, koji konkretno svako ko zna i ko prati rad Željka Obradovića, zna da je Željko Obradović čak češće volio da igra sa tim combo backovima više nego sa čistim playmakerima, gdje bi ta njegova drive and kick filozofija došla do izražaja. Nešto što Partizan nije dobro radio u tom prvom poluvremenu jeste ta drive and kick igra. I mislim da je zato on apostrofirao da se ne dijeli lopta. Cijela poenta pomiranja odbrane Barcelone jeste bila da se probije ta prva linija. Sada iz pika, iz igre 1 na 1, iz ne znam nija, iz kretanja lopte, iz raznih situacija, uvijek se negdje zaustavljala ta lopta i tražio se pogled na koš izvan linije za 3 poena, zato je šut bio katastrofalan u prvom poluvremenu. Ja mislim da 1-8 su bile trojke u prvom poluvremenu. Da, u prvom poluvremenu 1-8. A s druge strane Barca šutnula 20 u prvom poluvremenu. Možemo dalje sa analizom